Good morning. Ngasigi rules ki reading happen yang ngasi rules ki reading se group 1 group 2 aina khai do se ko hari number 1 consider natraga number 2 consider ko group 1 number 1 natraga number 2 ko ani dugi manung da arakpa symbol se adugi meaning do kaino happen tangi minner se ko hari symbol dugi laiba dugi artha kaino symbol dugi energy kaino ha du bai taro ko so sidagi ko sidagi ani katang lokhoe ko hade symbol se ani katang lokhoe ba symbol ani se symbol number 1 ko symbol number 1 se x man ba symbol am lai ko symbol number 2 na ko hade p man ba symbol am lai ko se lai se ko x man ba symbol se kaino ha matan da kitang ngasi gi oina hai tar thabak to ko pa da delay oi ba ko pa du maina oina oi ko delay oi khatang section ko sana to bio kaino ma thabak to ge har ga di ko phajana adu gi matang da hana phajana thido proper study to tho research to tho adu gi matung da hade khut thaba khong thangjan ba khochan ba harasine ko adu mai to raga ahambagi laiba symbol sigi meaning se ko number 2 dana hadi ko group 2 harasne ko hadi group 2 dana lai base hadi p one lai ko p means protection ne ko se lai se ko thaba inkhang cha topo ko topo matam da adum ai secure oi gani ai protected oi gani ai na cha tori ba thaba inkhang se da hadi ishor na ai bunga pi ba sen bi ba hai ba do dumai na oi ko sisna ko gi runs ki reading lai re ko ado amana mu kaino ha kan se da ina asom gi channel amada ina sum tarot card ki ka to bu do di hai bu di hai gre ko ngasi se new moon su oi kaino su oi new moon hai bai thasi su oi shani jayanti su oi re aduga portal su oi banina ko hai manifestation gumba kai gumba su gumba mayam se phajana tawbiro ko aduga matam kari kra leina ko aina sangwa matam da kai da dumaina gumba dun tawbi be ko adu duma sungjoi shudan loin tawbiro ko hai ritual manifestation aina share tawjabi ko tawki ba khot ki ba mayam do mayam thank you